Semo yobo iraneria nigo oboteneneri bwe factory eyo wetera aso munyakerogobo John Nyakange nigo babiri bakomocha bali myabaiga asokoreta okungusana na asigi karikyo asibabiri bakwegerera na goteba buna nigo bamanyetie abali myabaiga igoro ye chinsa egikariki kyabwenderete guchakiwa asibono baba bagoteba buna nigigikarikyo kyabakego korekana na koera buya twajigito mukutano annual general meeting ni budget twabegete mukutano abejinsa ibere kyamambe bono tugateba lazima umukutano abejinsa ibere kyamambe twaikamambia aba bisako Runyamira bafeti members twasoa twaika 2:30 twanso umukutano twagenda no mukutano budget twasoma twachake balance sheet rero ni rituko ria rengeri inene ria barimi barite gosomerwa na kibakorete omwaka 2024-2025 twapuripeira mang'ana aya komera barimi tukabeke notice muna bali bakona kupima na babairo chebekira inga rero ni rituko ria rengeri ria mukutano monene basomerwa biashara byabo twajicha mapema abo bisambale ngoko rwe union abo bisakure ministry ya cooperative omodita no alenge security no yalenge yale kongoswe no deputy OCS Nyamusi mukutano chaka 2:30 kiagera balimi go balenga bange registration yateki muda kidogo nintebe na balimi bale na bandi na oyomo otwa moseri akabere vice chairman kera chita gasoera Nyamira una yani twatumire society bobe nabo mukutano cha kabuya twasaba budget ya somwa yaetiwa modi thosome balance sheet kagendereta isire gukora nari abandi baso abatango mukutano yo gukora nyumba ogenda